Oqala ngicela ukuxolisa kakhulu kwifamily kaDumi Mkokstad, umama sendlini nengane zakhe. Ngicela nje ukuthatha leli thuba ngixolise kakhulu kwifamily kaDumi Mkokstad, umama sendlini wakwakhe nengane zakhe, bese ngibuya futhi ngixolise kuma-fans kaDumi Mkokstad. Ngixolise futhi nakubalandeli bonke abalandeli nje abebekhona izolo eTsakani Stadium, nalaba bebebukile nje i-tournament. Ngicela ukuthatha leli thuba bafowethu ngixolise kakhulu, ngixolise nje kuye umfowethu uDumi, ngixolise kufamily yakhe, ngixolise kuma-fans wakhe, ngixolise kubafowethu bonke abe-tournament. Ngicabanga ukuthi kuyo yonke lento maningi amaphutha abekhona izolo, inhliziyo besehluthukile, besisegroundini. Akekho ngazi-ke oke wadlala ibhola ukuthi kuyenzeka egroundini ukuthi inhliziyo zibe phezulu. Kanti phela enye into bafowethu ekumele siyazi, masisegroundini sisuke silingana, uyayibona leyo nto leyo, sisuke silingana masisegroundini. Akusho ukuthi ngoba phela uDumi Mkokstad ushadile sesizothi umkhwenyana egroundini. Asingeke sithi mkhwenyana, sizinsizwa nje sonke siyadlala, sikhulumisana ngendlela esikhulumisana ngayo. Kodwa ke bese mhlambe mase siphumile egroundini, ebese mfowethu kube khona ke lokho kokuthi mfowethu ngiyaxolisa man, ngathi kukhulumeke kabi, uyabo. Ngiyaxolisa mfowethu kukhulumeke kabi ngenxa mhlawumbe yomoya ukuthi bosuphezulu, uyayibona yonke lonto leyo. Sisuke sisegroundini, sisuke sidlala, uyayibona yonke lonto leyo. Kodwa ngaphandle nje kokuthi mhlawumbe ngizama ukwenzani, ngifuna nje igama elikhulu engilingenele kulo live. Angiyena umuntu odlame, ngiyazi ukuthi ngilwa nini makwenze njani. So ngicela nje ukuxolisa kakhulu kwifamily kaDumi, ingane zakhe, abalandeli bakhe, abalandeli be-tournament lesiyenzayo. Ngiyaxolisa kakhulu. Into eyenzeke izolo kuningi okwenzeka izolo, kuningi. Into iqale sekutheni i-hip hop idlale noMaskandi, yawina i-hip hop, yalinda i-final, kwadlala iGqomu kwadlala iGqomu neGospel. So iGqomu neGospel, into eyenzakele, ziningi izinto ebezikhona ama-rules abangazange bawahloniphe bona. Enye into ekumele niyazi ukuthi lento le esiyenzayo iJamming to Soccer, maningi ama-rules angabekiwe phansi ngenxa yokuthi yinto esiyenza nje just to have fun, just to entertain abantu. So maningi ama-rules othola ukuthi mhlambe kokunye abakhona amaphutha, abakhona mhlambe ngenxa yokuthi nabantu esibabekile laphayana abalazi ibhola abanye. Nayo i-management ye-Jamming to Soccer ngiyayiblame kokunye ngenxa yokuthi akhona ama-rules abawenzayo angakaze nje aza existe even ebholeni. Ngesingami ngokwazi kwami, mangabe i-team ibe nephutha egroundini, okokuqala nje afile ukuthi umfowethu uDumi ukube nenkinga ne-team yeGospel, bekumele amise umesha ungaqali from kwi-team ku-game yakhe neGospel. Bekumele umesha umise ukuthi ngenxa yokuthi iGqomu lenza lokhu nalokhu, besicela ukuthi lilungise la, asivumi ukuthi mhlawumbe umesha uqale, uyabo. So bona just because bebecabanga ukuthi bazolwina iGqomu, bangena egroundini badlala nabo. And the one thing ekumele uyazi, ezingisho ukuthi asikho perfect, uyabona. Sizama nje uku-entertain abantu, uyabona, nathi sevifan singama-artist. So ziningi izinto ezingekho perfect kuleya game. The only bantu abazokhona ukusave leyanto ithina ngqo. Yimi ukhuza, yimi hip hop,
umaskandi gospel igqom yithe kumele siyisave ngokuthi sibe namaqiniso kwezinye izinto ezenzakalayo because ziningi izinto esingazazi.